West Karbi Anglong Bithung constituency arlo taraduri pathuak lamalong lapen tumpreng open stage along phaikuni cheklu ni phain kora phorni KAAC CEM Dr.Tuliram Ronghang ariteng pen pekar om ki joy pen keron pon lason silabang so pekar om keron pon na ki council pen mate sarkar pen le keron kali KAAC CEM Dr.Tuliram Ronghang asarpi kalitang basa piteron pi lapen KAAC CEM Dr.Tuliram Ronghang asupo singdon Ronghang alang litum amen pensi ron pon pusi pachini pon Lason taksi Bithung reng thama constituency angkang arat atum anke long edge thang natta mathanang ni KAAC CEM Dr.Tuliram Ronghang pen lamthe paklang pon ke PMAYG ahem so tame kadok kawe arat atum ta long edge las MLA election tame nangte bok bom tanglo lasinalitum nang ning chelar lera kaya teng BJP symbol mate pidong amir arjana long puthot vote pipen BJP pa hai thu nang anlotang te anse kaching thura saya motami wang bompo long et po lasi ning isi pet pen kedo jia phanta me chuning ripado pon lapenan parta non ning kan ke thoma phirote anutin orunodoi abang phiatum ta suri pho pho atangka long et jiputa pachini pon thu আপনারা আশীর্বাদ সেইটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নালাগিব এই সমষ্টিত মই বিথুং ৰেংখাম Bangso amaya long kachitong KAAC CEM Dr.Tuliram Ronghang MSc Head Singh Rongphar Main Miji Lems Chairman Bida Singh Teron VDC Chairman Ramson Rongpi Lapen BJP along claim rapet arisang huatum an ta chitong dun rinti Nili parliament pen kalitang nili parliament pen nili supo kleng apa lengke di sisi konten di marathon phan kipi he nili paya hiu tu me bi so hilang dum masih nili paya sulo nili supo kan government pen kali alang ni kam choklem dun so alang ni di marathon phan lengke tak pada donkin so saing dito don Bithung Nasilason baik apa kalau orang tinggi masa. Lagi government kan skim ke dui sita labang ke jong pensi milis lagi. Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News